Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini. Tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela. Hi bombisa ririmi rero. Hi ndlela yaleyo amukela eka Dilolostro YouTube channel. Swi tikomba ingaku Philani manager leyintshwa ya Papa Rhulani wa karhi wa wu tirha ntirho wa yena hi ku hetiseka. Hi ta va hi swi lemukile leswaku Papa Rhulani loko a ta va a hambane na manager yena ya khale ku nga Lekere Stylist, swi tikomba ingaku Papa Rhulani a hlundzukile swinene. Hi voni hi minkandziyiso leyi a yi endla yo hambanahambana, a kumeka a karhi a chingala Lekere kumbexana a vulavula swo homboloka hi Lekere. Sweswo swi hi kombisa leswaku Papa Rhulani a ha hlundzukile eka ku hambana ka yena na Lekere, tanihiloko ku ri na swin'wana na swin'wana leswi swi va holovisile. Kambe eka siku ra tolo a ku ri siku ra 15 ra Ndzhati lembe ra 2022, hi voni Papa Rhulani a fika a vekela xinepe xa yena laha a ri na Lekere Stylist, naswona i xinepe xa khale. Kambe laha ka xinepe lexi a va tikomba va tsakile swinene, na yena a tlhela a heleketa xinepe lexi hi ku tsala marito ya ku former manager. Se swa tikomba leswaku Papa Rhulani wa karhi wa horisa moya wa yena, naswona u lava leswaku ku va na vun'we exikarhi ka yena na Lekere. Eka siku ra namuntlha ku nga siku ra 16 ra Ndzhati lembe ra 2022, u endli nkandziyiso laha a ri thwi eka xiyenge xa yena xa mabulu xa Facebook, a vulavula timhaka ta ku eka siku ra namuntlha u tlhelela eThe Juta laha a ri kona eka vhiki leri nga hundza hi Sonto, laha a nga fika a endla kona matimu. Hi voni loko a karhi a nyanyula ntshungu, u nikeleliwe hi mali yo hlaya swinene hi vaseketeri kumbe valandzeri va yena. Se u hlamusele leswaku namuntlha wa tlhelela eThe Juta, naswona u kombise leswaku u ta fika a hlangana na Lekere. Se marito lama Papa Rhulani a nga ma vula eka xiyenge xa yena xa mabulu swi hi kombisa kahle leswaku se u horisi moya wa yena, naswona u lava leswaku ku va na vun'we. U tiyisisa ku vula leswaku hambileswi va nga holova kumbe va nga ha tirheki swin'we, sweswo a swi n'wi siveli leswaku yena na Lekere va nga hlangana va va eka ndhawu yin'we va dya mabulu va hlekelela hi ndlela yaleyo. Leswi na hina hi swi seketelaka hi ku hi vona nga ku swi endla leswaku ku va na vun'we. A swi pfuni nchumu leswaku vanhu va tshama hi ku holova, vanhu va tshama va karhi va sukelana eka swiyenge swa mabulu. Se hi marito malama hi vona nga ku Philani tanihi ku i manager leyintshwa wa karhi wa wu tirha hi ku hetiseka ntirho wa yena ku endla leswaku ku va na ku twanana exikarhi ka manager ya khale ya Papa Rhulani na xiyimbeleri Papa Rhulani. Nkandziyiso wa Papa Rhulani loko a karhi a vula marito lawa hi lowu. Na va Lekere vo to va ri kona, se hi kombela ku n'wina va ku rhandza swilo. Va Lekere va to va ri kona, mina va Lekere a ni va zondi. Va ri vanhu va dyohelana va tlhela va rivalelana. Se leswi nga kona a swi vuli ku mina va Lekere hi ku ntwa van'wana vo rhandza ku vulavula va ku hayi vo n'wina ma hi bayizisa, vo n'wina vo hi bayizisa. Vanhu loko va holovini va hlangana. Se leswi nga kona ni ta mi tivisa lexiwani, a ni tirhi na vona va Lekere, mara ku kumeka mina na vona hi xowetana a hi problem. Hi leswi Xikwembu xi tsakelaka swona sweswo ka mahanyelo ma munhu. A ni zondana va Lekere, ha xowetana ku va kahle, hi to ka hi nga ha tirhi swin'we sweswo a hi nandzu, mara ha xowetana hi hlangana ku va kahle. Tanani mi ta ni vona ni ta va kona kwele, mi ta ti vona disco light, hayi ni ta va ka xiboy suit swi nga endleki. Leswi hi leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla, nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, naswona u fike kona exigodini xa Mampela.